رابونا عيسى يا جناب مريان مطا 28 پشتی شەمیێ ڕۆژا پێشی یا هەفتیا سەرێ سبێ زوو مەریەمە مەژدەلینی و مەریەما دین چوون گۆ لە گۆرێ بنەرن ژنشکێ بە عەبدهەژیەکە مەزن چێ بوو چمکی ملیاکەتێکی خودان ji عەزمان هاتە خوارێ چوو سەر گۆرێ کەڤر گێر کرد و لەسەر ڕوونشت دیتنا وی وەک بروسکەکێ بوو و جلێن وی وەک بەرفێ سپی بوون نۆبەدار ji ترسێ وی لەرزی و بوون وەک مریان ملیاکەت ji ژنان re got hûn netirsin ez dizanim got hûn li Îsayê got hatiye xaçkirin digerin ew nelivire wek got wî gotibû ew rabûye werin û wî cihê got ew lê dirîjkirî bû bibînin îcar zû herin ji şagirtên wî re bêjin ew ji nav miriyan rabûye û niha beriya we diçe Celîlê hûnê wî li wê derê bibînin vaye min ji we re got jin biles ji gorê vegeriyan bi tirs û bi şahiyeke mezin bezî da got şagirtên wî re bêjin jinişkê ve Îsa rastî wan hat û got silav li we ew nêzîkî wî bûn û xwe avêtin lingê wî û perestinê hingî Îsa ji we re got netirsin herin û ji birayê min re bêjin bile biçin Celîlê li wir ew ê min bibînin. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.